يوم الجمعة يوم البركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mahuli mga jamaah berhormat ya ulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah yari kita niyo adum maha barakat dum Jumaat amoy pagkabiyaksahan sin kamu di masjid niyo sa kaba dum Jumaat awon imbiyahay ni pagnasihat haut sin maghrib sambil bawak isya. Maniuk-tiuk pengajian in hadis ini madaranda pagkarunguan sin tiap-tiap ang kataurin kato tanyo. Awla na tuod mataud in nakahapal kanya. Kabakan tain hadis ini hadis masyhur tanug pakatan kato tanyo. Nagsabda in junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubahat faqad istabara li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fis syubahat waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fi ala wa inna likulli hima ala inna likulli malikin hima ala inna himallahi maharim ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb. In hadis ini kabakan ta kapatan purti hadis. Muna-muna maanahan tain hadis. Nagsabda in Rasul sallallahu alaihi wasallam bunnal tuud in halal matarrang. Demikian sabunnal tuudin haram, demikian matarrang nasya. Wa bainahuma umurun mustabihat. Haud sinduayan aun pagtawagon perkala subuhat. Sakali in subahat lausin Rasul sallallahu alaihi wasallam hisyu in hiyalli anna imparkala subahat na bunal tuud na salamat niya na in kamarwan niya iwan sin agaman. In ini luwaing topik
intapik tamuin kaulihan. Sumpatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah. Bunal duun hajasad habaran sim manusia alom sin jasadnya. Aun biasa para tidugo hang kapul la nakukumpul. Mangyaun dumayaw biasa para tidugo nakukumpul yaun halaw. Laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dumayaw in katan. Mangisap siya kumangi basadal jasadu kullu kumangi in katan anggaw takbaran. Uno yaun ala wahyal qalb. Bukun kalong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amunin jantung pangatayan si manusia. Amu iniin pangadjian taman yu hadumin. Amuin yaun halawun. Sabab mahal ka yaun. Intanda niya bang siya dumayo, isun nagbaita. Rasul mo sallallahu alaihi wasallam. Bang siya dumayaw, dumayawin katan. Bang siya kumangi, damikyan kumangi ingkatan. Bimakna lang sin ang galis, very sensitive. Kagunahan sin tiap-tiap hang kata urin kato danyo. Insubayaun kaingatan niya. Uno insukang, uno inhikalam mah sin halom niya un. Uno insabab hikasakit niya. Uno insabab hikamatay niya. Sabab inhalaw niya un ginisan na bahagi siya nagtu. Inzantong pangatayan si manusia tung kaginis. Hika isa. Mag-review kita. Ini napangadjit nyo. Al-qalbus salim. Atawakan long niya. Al-qalbus sahih. Amuin pangatayan sa wasa malano. Isa. Inhikarwa al-qalbul mayyit. Pangatayan patay. Niya matay. Inhikatunya al-qalbul marid. Pangatayan nasasakit. Hatu ini. Ako baran mo kaingatan mo bangaw na po nakabutang. Maingat mo bandingon banghaw na po nakabutang hatuin. Sumasaan hapanagnaan al-qalbus salim atau akan al-qalbus sahih. Pangatayan sawasa malano sambo-sambuhan atau akan pangatayan niya matay atau akan pangatayan nasasakit. Manjari. Longsim mga sila ahlul ilm. Al-qalbu kal-malik. Impangatayan long niya biya siya sa parati hambuk sultan. In tiap-tiap long niya sultan, lahu a'da'uhu. Awun sundaluni. Manjari hisu naman sundaluni. Mapuasim yaun amin kata ini sundaluni. Impangatud niya, impangdungog niya. Sundalo yaun. Simpangatayan. Sumpatan nila.
idza saluhal malik saluhatir ra'iyah. Apabila longnya dumayaw innafura dumayaw in sultan dumayaw resap in rakyat ni in sondalun. Bimakna malagu in rule ni sal tak mahal gak siya supaya siya kaingatan sin tiap hangkata urin kato tanyo. Uno naman in sabab tiranan jika sakit atau akan masakit in pangatayan. Uno naman in tiranan mangdahi dia saparati buhi kau sak niya matay na kau. Niya matay in pangatayan niya unhalaw. Magsabuka. Dahil na sabab yan, longsimmanga sila as-salafus salih, hakabtangan nila, ya ajaban linnas, yabkuna ala man mata ajsaduhum wala yabkuna ala man matat qulubuhum wa huwa ashad. Landulaw niya maka-ajaib, maka-inu-inu. Imano siya magtangis, magkasusahan, mangmasakit inbaran niya, maparalyze siya, tabiat ito, masusah siya. Malawa impang dungog niya, impang ita niya, masusah. Sa may nilong simmanga sila as-salafus salih. Mang masakit atau akan mapatay in halawm yaun, di sila magkasusahan, di sila magmaino. Gaman amo yaun in labi, kipag masusah sin tiap-tiap ang kataurin kato. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil mga kawauntan na asupaya kita ini di malupa. Amin tung kaginis siyabot takain na. Ginisan simpangatayan al-qalbus salim pangatayan sawasa malano malisin kindas yu ini. Laung mga sila ulama sila na ini amin pangatayan malano sawasa malisin impanauhid nila tupot pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang sila maghinang karena sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang sila dumihil karena sin Allah ta'ala. Bang sila mabungsi hauno-uno na. Yang langan sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagbungsi nila karena sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno-uno, in kabayaan sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala, tayma nila, agad sila. Uno-uno, impiyang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sara niya, damit yan. Yan iban nila. Amuyat pin kahupuan, simpagdawagun al-qalbus salim. Adapun in lawannya amin hikarwa al-qalbul mayyit buhi in manusia kakitaan.
Biya saparati ibarat maingat kam. Komputer atau kan laptop. Bang mo siya openun, ma-open saja sa screen niya. Sa aun virus niya. O karon mo in file, di mo kakitaan. Biya hat pen hantang niya. Dia siya sinsara sinallahu subhanahu wa ta'ala. Di niya hinangon, hindi akan. Dia itu anja sinsara sinallahu subhanahu wa ta'ala. Yang langanin niya hinang niya. At iniin kahupuan niya, wayroon pagpakialam niya long mga sila kabataan. Sibu dain niya haram dugtulon niya. Wayroon ini panglagguin niya, ini yang langan sinallahu subhanahu wa ta'ala dulzulun niya. Amoyat pin tao pagtawakon al-kalbul mayit, yung pangatayan niya patay. Adapun in hikatu al-kalbul marid, pangatayan na sakit. Kaingatannya inyaun halal, kaingatannya inyaun haram. Kaingatannya inyaun dia akan kanya sinsara ipahinang. Kaingatannya inyaun pianglangan kanya sinsara bapaan iban. Amurakuman ini marugtulnya inyaun sabab sin uno malamma limam ma inuno. Bang mga ibarat baran himina immune system niya. Dilantagam upama magsambayang fardo subuh. Apabila mahina immune system mo parsugpatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Asumul mimbaran mo, ang kana kaingatan, tahaw no kita magkabutang. Bang nagbang na imbilal ha masjid, sin waktu subuh. May tain sambahayang atawakan impagbang ha waktu subuh, siya rin nakabidda. Inkatan upat waktu ini wayroon napin atau wayroon kaganapan. Amurin fardu subuhin kaganapan as-salatu khairum minan naum. Unin hati niya. Insambahayang labi indayaw niya din sin matug. As-salatu khairum minan naum. Insambahayang labi indayaw niya din sin matug. Mima na bang kau kiarayawan simpagtug mo. Mahagnul in kama. Iwan sin aircon. Palo apan pa sin electric fan. Aircon na on pa electric fan. Away sumanyang. Na, hawak to ini. Tiyawag kau sinallahu subhanahu wa ta'ala. Long simbilal as-salatu khairum minan naum. Insambahayang labi indayaw niya rin simmatog. Pinamasan niyang sa unin natug ko. Yaon kau hataasin kama mo mahagnul. Yaonin aircon iwan sin electric fan. Kaya kukugdan kay mo. Allahu Akbar. Sa mahal ka inuno. Mahal ka impanawag-tawag sinallahu subhanahu wa ta'ala. Iuba mo. Piyasaw mo in
pagtughang kare. Bimakna impangatayan, wala siya natemtit. Wala siya nasasat. Wala siya kaya uno. Wala siya kaya dukutan sin sakit. Ang kanna Hasanul Basri radhiyallahu anhu, naasubo siya sinambok murid niya. Ya Abul Hasan, ya kaulong ni Abul Hasan, unulong niya insabab, wala ko kaya tunay insambayang sin waktu rum, atin niya waktu subuh. Very simple in jawab kanya, Hasanul Basri. In aga Hasanul Basri, mamurid niya, qayyadatka zunumu. Kaya hukutan kaulong niya sindosam. Hangkan kau wala nakasambayang simpardo subuh. Hiukutan kau sindosam. Hawak to yan, mahunit. Hikatindog mo impardo subuh. Nah, impangatayan, aun sakit niya. Amo yaunin uhatan. Amin pangatayan kiugdan sin sakit. Sabab inya manayma. Manayma pasin uno. Pasal kiingatan niya inya marayaw inya magi. Sa aun sadda temptation, aun sasat, lumammas ya, di niya mahinang. Apabila sa kumusog, yung pag-amal niya, iman niya, kabuka niya kumusog. Yung pagtaat niya, patuhan niya, Rabbul Alamin. Atin niya, kaubatan niya. In makasusaan mo in hikarua. Pangatayan niya matay. Na niya, turi na maingat. Di naman ay sinubat. Di na. Sabab nagpugaran na uno sakit, in lummi, in maksiat, along sin pangatayan niya. Sambil di na sila mabaya, magbatok. Di na manayma. Manjari mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lawi Imam Syafi'i rahimahullah. In puntukan sinhi kalam sabab mangdahihi kasakit sim pangatayan mo sambil mapatay na siya. Amunin hinang maksiat langgal sarak pa Allah subhanahu wa ta'ala. Longi Ibnul Mubarak akad tangannya, ra'aitu dzunuba tumitul quluba. Ingatan pulongnya, inhinang langgal sarak perdosahan maksiat patuhan Rabbul Alamin sabab siya hikamatay sim pangatayan. Wa kad yuwarrithu dzulla idmanuhu. Sambil inhinang maksiat langgal sarak patuhan Rabbul Alamin apabila intauyaun nagpugaran na inlumni in maksiat alom sim pangatayan ni kad yuwarrithu dzulla idmanuhu. Warisan siya sin maksiat az-dzulla amin hinaun kau. Waliyazu billah. Malawak na yung pagkatao mo, dignity mo. Nakita na kamuhang buok balkanan.
Dia hantang ni. Amin tao. Tiaga adatan in family niya. Miyaun siya pabukon kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nag-inom alak. Sambil nahilok. Kurubun takunin kaptangan ni Ibnul Mubarak. Kad iwarrisu dhulla idmanuha. Nahiluman siya. Naghubo na sa simbad doon niya. Sabab nalawa na inuno. Inkasipuan. Di mamarahin naghubo pa siyang pantalon. Na. At nahina na siya. Sabab sinuno, unin nakahina kani. Hina siya sinhinang niya maksiat nanggal sarak katuhan Rabbul Alamin. Adapun long Ibnul Mubarak radhiyallahu anhu. Wa tarkuz dzunubi hayatul qulub. Adapun illa yu'min hinang maksiat hayatul qulub. Ini sabab hikamuhi simpangatayan. Wa khairu li nafsika isyanuha. In sarayaw-rayaw hagin hawabaran mo. In sulangon mo. In kabayaan sin hawa nafsu mo. Sa taaniban mo in langan sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amunat in the best. Hagin hawabaran. Hinangon mo in siyang daakan. Aniban mo impyang langan. Sa sulangon mo in kabayaan sin hawa nafsu mo. Bangin na hinang mulong Ibnul Mubarak, hayatul qulub. Sambo-sambuhan, buhi-buhian in pangatayan. Hanggan na in bangho na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nag-amay-amay katuktan. Nagsabda siya, kaya riwayat. Imam Ad-Dailami, fi musnadihi. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man qara'a qulin Allaha awid'ur rahmana ila akhir surah lam yamut qalbuhu man qara'a fi masbahin aw mamsa qulin Allah awid'ur rahman lam yamut qalbuhu fi dhalika al-yawm wala fi tilka al-laylah. Yesus-yulong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In isbat niya marayaw, iyam malan niya, biasa niya marayaw. Sa kahaba mahinaat. Iban sa kahaba mahapon. Biasa niya, kahinapusan sin suratul Isra, ayat hanggat to 10, iban hanggat to 10 tag-isa. Kabakan niya na suratul Isra. Bang mo yaon mabasahat tiap-tiap adlaw buasin sambayang subuh iban sin waktu mahapon atau kan puas maghrib lam yamut qalbu bang magdulin Allah Ta'ala di mapatayin pangatayan niya. Sin waktu yaon amin waktu pagbasa mo sin mahinaat sambil pamahapon lain na mahapon mabasa mo sambil sa pamaadlaw isun nagbayta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qul Allah awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna wa la tazhar bi salatika wa la tukhafit biha wabtaghi baina dhalika sabila wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa lam yakun waliyyun minadh dhulli
wa kabbirhu takbira. Haka hinapusan sin suratul Isra ayat hanggatus hangpu iban hanggatus hangpu tagisa. Ammalinnya mangmagdulin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini longsim mga sila. Amin kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala mga arif billah. Masuuk pa Allah ta'ala. Hinang nila na inuwaktu nila doon biasa para ti adlaw. Unin agi nila ayat ini. Banglong niya papagbarakatun kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. In ayat ini mapuasin hinang mo indiakan niya. Yan iban mimpiang langan niya. Mangpiapagbarakat kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. In dua ayat ini. Akay na po sa suratul Isra. Biiznillah sambila min sakit. Pagkabukaan tanyo, hazaman tanyo riyaon. Sakit hag atak. Sakit manunjuki papangatayan. Magmagdulin Allah subhanahu wa ta'ala. Malayo kita rindik. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Sabab Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbita. Lam yamut qalbuhu. Di mapatay impangatayan niya. Fi dhalika al-yawm amin. Hawak kusin adlaw yaum. Wala fi tilkal layla sambil pawag pumarum. Dain hamarum sambil nasak pamaadlaw. Vice versa. Bitaan kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naman jari. In halaw mini. Amoy sab ini in tempat karena sensitif saya. Amoy ini in tempat. Wayruun makita kanya. Wayruun makajudge kanya. Waktu ini nagbisara ko rin yung kaingatan. Bangunin halaw miyaon. Isim makaingat ko put Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun ka insarat. Hikatay maksinhinang duwara. Napangadjit tadi. Syarat hikatay sinhinang pahadarat sinallahu subhanahu wa ta'ala dua farkala. Ika-isa. Uno. Tukura po. Syarat hikatay sinhinang. Uno yung dua ini. Isum makatumtum. Makajari. Ikhlas. Panagnaan matayma in ammal mo pahadarat sinallahu subhanahu wa ta'ala subay aun ka ikhlas. Unin hikarwa al mutaba'ah. Unin hati sim mutaba'ah. Bangko maghinang subay siya magtupan. Mag-amu iban sinsalakan sinsara. Artinya kabayaan sin Quran, iban kabayaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nyamakat siya habitikan sin sara sin Quran, iban sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dua ramatayma in ammal. Dua yang syaratnya. Ikhlas, iban sin al-mutabah. Manjari. Kita apa ini? Nagbu sin karahan sin amin niya unahalaw. In ikhlas, hawlo siya timampat, ya unahalaw. Ada pun immutaba'ah, kakitaan ko na, iban kakitaan mo na inhinang ko. Magsambahyang kita nyo, sin waktu isay ni. Kaingatan ko, ikaw miyagad ka. Hakabayaan sin sara sin Allah Ta'ala iban
hasunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muna-munat yunay mo impardo isa. Kikarwa iagad mo in rukunnya in syaratnya in katad. Amin kababayaan sin syarat. Kipahinang kay musin waktu isa. Sa magdaog kita din diha ka ikhlas. Allahu Akbar. Hangkan nalong mga sila awliya Allah. Amin mga awliya kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala. In ikhlas, gusi siya long din Allah ta'ala. Allahu Akbar. In ikhlas, gusi, arta, mahal ka. In hati sin gusi ni treasure. Hati niya, arta, mahal ka. Din hatuan Rabbul Alamin. Bangkau gianong haraan sin ka ikhlas, long sin mga awliya Allah, timap pa na kau. Sin karayawan. Damit yan. In halaw miyo, siya resap in magpalagbo sin karayawan. Damit yan siya resap in magpaasiwi sin karayawan. Damit yan siya resap in magpaimbalid sin karayawan. Di tayo maun sinang Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya makasusah. Hangkan na bang ko maghinang? Subayri maigin duway niya. Amin syarat hikatay ma sinamal pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Okay na. Nakaagad na kausin mutaba apag iyan. Sa asumuha imbaran mo. Ya unda bahain ka ikhlas timayin buku halong simpangatayan. Amo ini magmaaf, buku ini pangatak. Bihaun, suway kita aware. Yari kita hajaman pagtawakon sim mga sila sophisticated. High-tech na yung dunya bihaun. Bihaun kakitaan kita. Intero dunya, isusun kimi kita. Subay kita aware. Longsim mga ulama. Ini bukunin ka ako. Mga ahlul ilm. Amin hat kau mag-post. Impang ini, on waktu ini mga pargala ini magmaapa. Ngayon ako kamaapan. In ka ako ini pamahit ko sadya. Aun sayaon, before kita magkaon, yaon ning kataan kakaon. Ang panapat taon daw yan, ang bahiposta. Longsim mga sila ahlul ilm. Amurin halaw niya, magdihil ka niya, imbalid, unin intention mo marayaw at tawakan mangi, amurin halaw niyon. Longsim mga ulama, bangkaw nag-post, sin kakaon niya, unin indakinis, in akal-akal, in tiyapa, in manok, in sumbay. Nganin in katan, longsin ang galid, you have it. Yaon na, bangiin maksud mo, kipagpaibog, magdusa ko. Sabay kita away. Hangkan mo, i-upload, hasupaya umibog, intay manghud mo, at tawakan, hipagpakita kita riya, magdusa ko. Longsim mga sila ahlul ilm
Tila sadya kita balong na intay mangud mo. Bandi nga ingkahalan, aminyat pula hawla Afrika. Masigpit yung pagkaon, tay mangud mo Muslim. Mangyaon kakitaan nila ang mahansol yung pangatayan nila. Amoyat, hati niya, mahawlos siya magdaong. Magdepend ni sa piyaon halaw. Hati niya bang imaksud mo? Tiyagtuuran mo hasupaya, ipagpakita kita arya, ipagpaibog, ipagbanpog, magdosa ko. Bukon ako, mga ahlul imin nagbaya. Sa bangway roon na intention mo, di na maon. Sa along sim mga ulama, labi abdal, ayaw na mo. Nakitaan. Dariha, subhanallah. Amin mag-family, mag-family. Bisanin lamay na buro. I-upload pa, sardinas. Dari na ako maingat. Hanggang na mag-judge, o yung mag-judge sinhalawin. Maunit sa inyo. Hanggang na lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang di mayaw, inhalaw niya un, impangatayan di mayaw inkatan. Bang kimangi, damit yan kimangi inkatan. Very sensitive. Hanggang kidjap da by second, pag-upload mo, kakitaan na sindun niya katan. Kabagayan. Ang kanna zaman tabiya, bang ko mag-upload si mga patna, si video, suway mo talion. Unim maksud ko, ini mag-upload ako. Nasupaya kakitaan si mga kalawlasian, sinyari ako. Dari na mo. Balikan ko biya sin salawat. Wayroong makadad sinalom yun. Ikaw rin makaingat. Aula na ko din Allah subhanahu wa ta'ala. Naman jari, sumabot kita. Uno naman in sabab, mangdahi, hikasakit simpangatayan. Hikaisa, mataod siya. Di ta mauus dagay rayon. Sa Allah, kontinyuhon taman. Aruka inggo. Sumabot kita. Diya sin upaman niya hasad, jingki. Sabab hikasakit. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadisnya, iyakum wal hasad. Ba innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Ani bini utuud in uno in hasad. Sabab may ya Rasulullah. Sabab in hasad kaununnya in marayaw. Dia saparat isim pagkaunsin kayo pauno pakahoy mapupod siya. Naimpanghatin mo yaon. Uy, nalong mataod din sa bayang kinpuasak ko. Nasa kaliyat ko. Kaunon siya. Sambil maubos. Karena tulong sa Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis niya. Yasubuni mga sahabat. Ataduruna manil muflis. Kaingatan nyo lang niya bang hisyo inta ulusong bankrupt. Nung si mga sahabat, inta ulusong bankrupt ya Rasulullah. Amunin tao, manla dirhamalahu. Amin, wayroon sin niya. Wayroon alta niya. At inakulang kapos siya. Alam sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukod niya tim maksud. Al-muflisu pini, impag iyanon amin, taob lusong, dumatong siya adlaw kiamat, makabuka. Sukutun na siya sintay mangut niya, may ta, kadsyata mahada. Misarahan niya mangiintay mangod niya. Awala siya nakapangayo kamaapa.
wa qadhafa mala hadha wa akala mala hadha kiaunnya ian nyayanin alta sentay menghutnya maka buka lumatung si adlaw qiyamah wa daraba hadha binasanya namin sana siapa tay menghutnya laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam lumatung siapa adlaw qiyamah kad faniyat hasanat naumusin karyawannya maita sabab si pamayad patao na anyayannya nalimutnya magbayad kita hanggang nabi bahaadlaw adunya nag-amay-amay in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yasusulong na inaun na anyaya niya di hadunya. Falyatahallal. Halulayon niya na di ba? Hadunya. Sabab may ta. Nung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam fattaqu dhulma fa inna dhulma dhulumatun yawmal qiyamah. Anibin yuhalli ini utudim pakanyanya. Sabab may ya Rasulullah. Sabab benar tu dimpakannya ya ini. Zulumat, kalinduman. Adlaw mahuli. Manglinduman kau. Sabab sambil malawain karyawan. Dalam sin Rasul sallallahu alaihi wasallam di palongnya hadunya. Halulayunnya na. Bangaon na hinang niya patay mangudni. Mangayo na siya kamaapan. Nabang upama na wapat na. Imbiya mga naan niya yan. Hibutang ta. Matto siya pa anak. Sinamun tao yaon. Baitaan niya. Uto, inda, in ako bini. Malingkat in agam ata. Sabab makabuka. Aw nambok sahabat. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam muassim bunu gazwat Badar. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagnasihat siya sambil natapik niya amin pag-anyaya pagbangayo kamaapan. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ini suntuan kita niyo ini makawa kita niyo suntuan bandingun muhisyo kau iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ang panagkabtangan in Rasul sallallahu alaihi wasallam wahai kamu mga sahabat ko bihaun magdihil kita niyo pakanya kamaapan bang upama aun kasaan ko long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dili niyo ako kamaapan uy na nagulang ikin suara long sin mga sahabat ya Rasulullah way bakas lamulong niya kaya tuntuman ini ikaw biya aun narugtul mo atawakan aun hak na mo maun kay mo wala mo kaya tunay at tawakan nakaanya niya ko kamo. Mayroon itong si mga sahabat. Kapanumtum na mo. Pangbiya gato, di nagkalagihan mga ko kamaapan. Di pugdanan niya Rasulullah. Mayroon niya o nambok sahabat. Ako lang niya Rasulullah. Awon lang niya nahinang mukha ko kasaan sambilyat tulong niya in parkala yat wala tuod na halong simpangatayan ko halong simpikilan in subaya ko mangbiak kato makabaws kayo uy na kublanin mga sahabat tawakkal pakarulong nin tao ini
Magbulon sa ningkatan, sahabat. Kami nalaw niya inkawaan mo. Di nakaw ka mo, mga maminasa, unulong na nahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kayo. Di nakawlong niya ka mo. Kataan nagbulon ka. Di ilong niya manjari. Subayra Rasul sallallahu alaihi wasallam. Analong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, rida ako long niya. Nalong sin mga sahabat. Mangbiyak kato. Di oy roon ini. Timayin buku inlasan nilong niya para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nalong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, magmaablong niya. Uno imbiyak na hinang ko kayo mo. Kasaan. Nalong niya bihin niya Rasulullah. Bangbiyak kato, hawak to nag. Aunsaw namin. Katumtuman nyo nag-i-school pa kita mga CAT yaon. Mag-polling kita biya, nagtitindog pawon-tulon insakan. Natugsok mulong niya, Rasulallah, intiyan ko. Simbi amoy stick yaon, kasa kita nagkulong niya. Nabiha unlong niya, tiyumtum ko tulong niya, Rasulallah. Biha unlong niya, Rasulallah, di ako magrida. Sehingga supaya ako makabawas kayo. Yalupahan ko sa jaingan sa nambok sahabat. Sa Allah hanekset ko, ibay tak tarakuman. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mangdiak kato, bismillah long niya, bawas na ko. Analong sa nambok sahabat. Subaylong niya, ya Rasulullah, bukisan mo, intiyan mo. At siya, bukol ula-ula. Ano nagdurunin dungal si mga sahabat? Amin komentari si mga magsasal sila baba, makakatawa, magkaibog-ibog. Long si mga sahabat, mangdiak kato, way saplong niya, biya sinatay mangudtanin. Suway mulong niya bukisan intiyan mo ya Rasulullah. Nalong sin Rasul sallam, no problem. Agarong kulong nin kabayaan mo. Biukisan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, intiyan niya, bawas na kulong niya. Tiyugpaan sin sahabat yaw intiyan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ampan niya siyon. Uy, nanayin ini mga sahabat. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, may talong niya siyon. Long niya, ya Rasulullah, malukay na long niya, iangan-angan ko pa Allah Ta'ala, amin magdagot, magpikit ingim paisan ta. Amin masyum pulong niya ingim paisan. Biya ulong niya, iyanong harak na kako, sinallahu subhanahu wa ta'ala. Bukun na sa tulong niya, ya Rasulullah, bang sakit na tuhat makunat tugsok. Ayaw hat bihat ko, bisan palong niya pana, di na ko makanan sin sakit. Laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pa mga sahabat. Bang kamulong ni mabaya kumita. Muna tao surga. Amunin tayo manghudnin. Inhi karwa. Ingatan yung intay manghudnin. Bihaun. Ingim paisan nyari na siya halalun sin narka. Uning makawa na pangadyan nito. Inilabay tasadya siya buta. Sa muna imalagbo pangadyan nito. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makaraos siya. Magkabtangan. Pa mga sahabat. Bangin kiyaunan niya. Nakahinang siya kasaan. Nakarugtol siya. Bukun marayaw ha pangatod nila. Ando mangayo siya kamaapan. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biyanin na ikitan niya. Ordinary umat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di tuod kapulihan infarman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lakad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bunal tuod. Yan naroon kanyo. Amin suntuan sa rayaw-rayaw. Amunin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makawa kamo. Makalukat kamo sinla ko tabiat marayaw. Hauno-uno kahalan. Hauno-uno parkala.
kabatukannya doon na Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ambok itu sakit, hasad jengki, kumaun siya sin karayo, subay aniban sin manusia. Hikarwa sakit, al-kadhib, puting. Demikian subay aniban. In Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbaita kat wa hadis niya, iyakum wal kadhib. Ba innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Ani binyo in pagputing. May ta ya Rasulullah. Karena sabunnal to din pagputing mangdahi siya pahinang kangian. Wa innal fujura bunnal to din inang kangian mangdahi siya pa pinarkajan. Na magmaaf intao putingan atau akan nahinangnya nahadik pangadatan in magputing inta uyan nalawa nin uno muruan ni in pagkataon di na siya kahagaron sentay manghuli ang kanin Rasul sallallahu alaihi wasallam aun hadis riwayat dugain imbar iman Aun waktu magkahilang siya dosa. Amin, sambil pusara kula. Sa imbar iman, amin magputing aware siya. Di siya makapagputing. Alamat yan. Dakula intao yan tao bar iman. Sa bangin tao, inkaptangan niya puting katan, wayro umpa, nagbayinat in pag-iman doon alam sin pangatayan. Nagamay-amay, hambuk yat to sakit, kikasakit sin pangatayan, in pagputing. Ini katuni, dahin hamang nga sakit sin pangatayan. Al-fitnah, amunin fitnah. Demikian ini sakit dari sabda kula sin pangatayan. Inallahu subhanahu wa ta'ala bitaan kita. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. In hinang fitnah, malagbuin kangian niya kamudaratan na din sin mamuno. Uy, nabukon sa ating maksud niya, marayaw pa yung mamuno, gaw rin sin magfitnah. Ini aun lilayan ni. Mangi dayaun imamuno yang langan di magkajari dusara kula. Sa in hikmat niya, in essence niya rito. In fitna ini, aun waktu malaggo imudarat niya rin si mamuno, in impact niya. Asal-asal in duayaun atau kanin ambuk kaum in kauman naglalasa. Sa unang bukta unakat to nagtanom sa simpit. Nabulak. Nakita na. Nabulak in giyatusan magbagay magpamili. Nabulak. Sabab sin nagtanom sa simpit. Long sin kabtangan al-fitnatu naimah la'anallahu man aykadhaha. In fitnah natutog siya. Liyanat sin Allah subhanahu wa ta'ala isyusu inna mukawkan. Pasari na matug haluk-halukan siya. Sabab bang mo yung fiyo kaw? Why? Malaggo imudarat ikarihil niya. Pa-society. Insa ka ula-ula, ayaw mo na, tangko ka. Pahalo ka ng pagtog ni. Diya da sa parati, longi Imam Al-Ghazali, impit na, diya da sa namin bato, diya lagbuo no, yad to hataas bod. Bato ra ko na. Sa kaliom niya to tao, pataasin bod yaon.
hiulog nila imbato yaon. Na impangasuburin di. Aun baha makaagpangkan niya. Hawak to, hiulog mo na imbato, bialag mo na. Di nataas mo. Aun baha makaagpangkan niya. Wayroon na. Biadahat tolong Imam Al-Ghazali rahimahullah impit na. Bang ko naghinang fitna. Biada kau naghulog simbato rin na taas bud. Wayroon na makaagpangkan. Hangkan na impit na. Tiapahalian kato sinsara. Inlingkat sinaga mata sambil bangaun magda khabar. Suy-suy. Iza ja'akum fasikum binaba'in patabayyan. Farman sinallahu ta'ala bangaun ambuk pasik magdamon kanyo habal. Suy-suy. Bisara uno-uno na patabayyan. Long sinallahu ta'ala. Ano? Halulayan niyo, patarangan niyo marayaw. Ayaw kamu kumahakan magpapalala. Sabab malagbu imudarat sempit na. Pariksaan yung marayaw. Hambukit o sakit, malagbu. Subay mo aniban. Mataod pa rin ang mga sakit, ikasakit simpangatayan. Damit yan bang aun sakit? Aun day sa ubat. Sinhikasan niyang simpangatayan amin niya unhalaw. Sarta, hikasambo niya. Umawa sadya kita bisandak manhambo. Asupaya aun mahinang ta ini. Tindukan sinamuin kaptangan. Dahil ha mga ubat iman hikasambo simpangatayan. Zikrullah. Amuna in pagzikir pa Allah subhanahu wa ta'ala. Uy, malagbo ati enroll sin pagzikirin. Malagbo. Longi Ibn Taymiyah. Al-zikru lil qalb. Al-zikru lil qalb kalma'i kasamaki fil ma' wa kaifa halu samaki idza farakal ma'. In pagjikir long niya simpangatayan biya saparati amin ista yaun naglalangoy-langoy katubig atawakan harakat. Tali ako nulong Ibn Taymiyah. Bangin istayaun bukun na hatampat niya. Diutang mo siya paginlupaan. Unin result niya, mapatay siya. Lawan Rasul sallallahu alaihi wasallam na hadis niya, masalul ladhi yadhkur rabbahu wal ladhi la yadhkur rabbahu masalul hayyi wal mayyit. Insa paratihan hantangan sintao nagtutumtum patuhan niya iban sin wala nagtumtum biya da sintao buhi iban sin patay. In nagtumtum nagjikir pa Allah Ta'ala buhi-buhian. In wala nagjikir patay siya bisan siya buhi. In pagjikir patuhan Rabbul Alamin ibadat landuin luhay niya. Landuin gaan niya. Subhanallah. Wayroon na gumaan, ibadat, dain hajikir, patuhan Rabbul Alamin. Magsambahyang ka, 5 waktu. Magruko, magsujud ka. Normal yan. Sa pagjikir ba Allah Ta'ala, dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala, dia bibidda ni.
Wayroon na waktu tiwila. Naglilingkod kau makadyan. Di sa barati, yaon kawataasin kantil mo makadyan. Wayroon waktu tiwila silsara. Dahil sabay sadya ko magjikir. Hataas kau sa sakatan mo makadyan. Maluhay siya. Laungi Imam Nawawi. Ibadat magaan. Maluhay. Sa malagbuin karayawan niya. Pahadarat sila Allah subhanahu wa ta'ala. Hambu'uk yato sabab. Uwat dakula simpangatayan. Iban hikasambo simpangatayan. Impagjikir. Tilang tagam upama. Pagkalungi Imam Nawawi in zikir, ibadat maluhay, magaan, sa mabugat, malagbo pahala, pahadarat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man qala fil yawmi mi'ata marra subhanallahi wa bihamdihi ghufirat dhunubuhu wa in kanat misla zabadil bahr. Yesus-ulang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in makajikir alom sinang kaadlaw makahanggatus sin subhanallahi wa bihamdihi ampunun sin Allah ta'ala in dosannya lisan dia taud bukal dagat. Amin dosa sagair sedikit-sedikit. Uy, maluhay saya to. Ki-counteract ako no. Pagganay mag-ukay ko Facebook. Kabataan dia untung kajam. Duang kajam. Mababaon tanhang kajam. Di kau la ulun. Magaan sayat ko. Subhanallahi wa bihamdihi. Pataason ko na. 15 to 20 minutes. Amin marayaw impagbasa mo. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi. In riwayat kay mo sinallahu ta'ala. Ampunun sinallahu ta'ala indusa mo. Bisan biya taud bukal dagat. Amin dosa sibit-sibit. Naisureng kato tari hindi magkahinang dosa sibit-sibit. Inlagbo sin karaywan sin magjikir. Magaan siya, maluhay siya, sa malagbo impahala niya, indarajat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naisusulang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna kajikir sin, la hawla wa la quwata illa billah. Awul gusi ni halom sin surga. Kanzun min kunuzil jannah. In la hawla wa la quwata illa billah. Gusi dain hamanga gusi halom sin surga. Subhanallah. Hat sadja kau lumapal sin. La hawla wa la quwata illa billah. Ain tao. Agad maubusin arta nila mabrangkap. Sila maglawag sin tresyo. Bidan kau sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hat kau mamung lumapal sin la hawla wala quwata aun gusi treasure mo lang sa surga. Insyaallah mahaba pa yung lecture tan. Tumugtog na sa jarin dito. Nakaliw na kita no rin na waktu isa. Bangaon kabdangan ko kimugdan na to tawfiq din Allah Ta'ala. Bangaon na kasima. Inyat to day na hawa nabsuko iban day na syaitan. Nilan nyo rakman kamaapan, yan ang bugtay mangod nyo. Mahuli hipusan ko in kabtangan halapal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.